in thanna in bum na le fel hlel om pu na hnol tu election security official te putraman na takin akap let November ni som pasari sani sumni khan US election thunei tu sang official te chu na takin traman akap let ti hriat ani pumsani somni US presidential election a vote thak dana le vote tla te chhir dana po in bum na le thil dik hlel tam tak om nge ni ti chu mi tam tak ngai dana ni President Truman tun tum US in than na ka in hoya thil dik lo le fel lo tam tak a om tia pu na chu election security official lam chuan dik lo om lo ti in Joe Biden la kan tom na chan dik tak chui chiang tora Trump ngen na chu an lo hnol sak to ni in than na ho tu lok the Director of Cybersecurity and Infrastructure Agency Nachet Lai Chris Krebs ana tanga chol tirani thu President Truman Twitter kal tangin apuang zui bok Chris Krebs tuntum sani somni US presidential election chu America rama in thana nei to zonga aya fil file langtanga omlo ti soin in bum na om anga thu thang mek chu bel chian dol lo ani ti alo soi to ne Trump chuan vote ta chir zo ni ma le chir zo ni nu point ne na kata ala ti fana Biden an ne na chang ala ti thei me ulo ani heti rual hian a personal lawyer Rudy Giuliani tiamin in thanna thil dik lo tam tak om ti chu an aw hla berani hethila hian election security official lam chuan in thanna thil fel lo om nge ani ti pomngam turin fin fianan mutha tok lo tin soi ve thung ani Chris Krebs Cybersecurity and Infrastructure Agency a Director din muna tanga bana niya ama ngei point bana niya in rin thu amibal Twitter account kal tangin atalang bokane Joe Biden an nunna charan omal ho thon thu asoi Joe Biden a chuan Donald Trump an a president de na da lui zel chuan nunna charan omal ho thon thu asoi ni Delaware thu sena neya president elect chuan coronavirus leng ti topani theinan tho ho na omangai thu asoi boka President Trump chuan in thanna chakna changlo ti apom du tat lo chu mo phurna la hau lo ti na soya hi fame ani lo ti in First Lady Louis Michelle Obama point social media a Trump chat dan chu akhak bokani President elect Biden chuan electoral college a vote chathum paruka muwa President ni na mamo zani somsari chu akhum varani ma se thotan jing khan Republican President Donald Trump chuan in thanna ka chakti in alo tui zuani Trump campaign te chuan November ni thumin thana balota thil fel lo tam tak om ti in dan mangnan king nual boka US Sarkara President in thak boy pui bertu General Service Administration GSA te chuan Biden le running mate Kamala Harris te chu chaka anla pom lova hei wang hian sarkar in thak dona thil ti fel ngai sarkar thil poimo engma an khoi thein anna da lawani Truman president in thak tora malakna engma la kalpui do lo wangin vaccine distribution strategy a po Biden team te chu tel an nivelo bokani Biden chuan hi kan thre thiam o nunna chana thilani tina soya kan tho ho lo chuan mi tamzo ken nunnan chan thei tina soi bokani rampum huwa pa vaccine sem dar chungchanga nakum January ni somni nga ani chuan thakat lechan velaya annu fual tur thu a soi boka Truman kinna thotan ni khan Republican de chuan battleground state Michigan Georgia Pennsylvania le Wisconsin a lawsuit an thelu te chu an nuk dok thunga Wisconsin election commission chuan Trump campaign te chuan vote sing hnia chaknan channa hmuna ballot te chhinon le tur ti se chuan $1 million riat an choi ngai tur thu a soini ma se Georgia official te chuan in thanzana khan Republican on kantia ballot sang ni zaruk chial lowa a om thu an soi thunga voting official Gabriel Sterling chuan heng ballot te hi enfel tura tin angai tha awang tin a soini arin phak lavin in than result a in her thadon Donald Trump zali som Biden aza somni pariat thuruk hai hon ani tanta Dr. PC Biaksiama voin zet chu keipo oi hargati ka suang tura pialam thil soi chuangai don ta California US tanga thian train meron thon chu ka mu tirin makkatia atidar tu ma sa tanero ka dolova menon thon don le a tukina chuan mundanga polo dar to ti ka hriata wangin intelligence reporting Truman landslide victory changin vote zali soma muwa Biden an za somni pariat a mu tho hi kan tar chuk ve don ani
hei hi fin fiana thafa ran nei ania election a in bum na le vote ti chingpen alo tam zia fin fianan he evidence court ma a Trump legal team in an pulut megane he thu post ngam na san pakhat chu ada to thauti chu thukat ni se fake news te point om lo deuh chunga Biden a vote zathum paruk muanga kar khat zet TVN pho chua reng tho wangin kain thiam ve bok ma se thu thar One America News OAN hi USA a po mainstream news network ting phakoba America mi puin an ngai hlut tham mani ve a ramdanga chuan anin thlanin election rigging a om ti hrereng chungin thune na mangin an lo nam nur thina ma se pathian fin na a thuam Trump America a chuan mi hausa te tham na sumin thil ti thei heklo Democrats of bum na ten om zong zong chu amal malina khol chuk mi maya court sang ber ma a pharin he election hi le thalan tumani China in military research beinan US technology hlir mang Chinese military researcher te chuan US siam software thade udeu chu anra thuam thaber ber siam nan an mang thin Washington lamin shrek ve bok ma se an dang zo vek seng lova Chinese Journal of Aeronautics Research paper in atalan dan chuan US software te chu hypersonic missile siam na tora research beinan man thina nia US a company pakhat NCS Canonsburg Pennsylvania mi te siam chu an manga missile speed chaklut tu control dan zirnan he software hi atangkai hlea Changsha National University of Defense Technology a professor Zheng Feng le a research team te hian relate nga chaka missile clock control dan hi he software mang hian an zir thina ni he university chau hi nilovin Chinese research universities thanem takin US software te hi an chortangkaya Chinese scientists le engineer tena research beinan an man thin software tools poimo zong zong za somriat zat mai chu US lam siam ania Huawei technology me po khan an chip thaber ber siam nan American technology thau hi an mang thina ni amairo chu Donald Trump adminin China ban khan software tam tak chu an mang zui the to lova Harbin Institute of Technology Research University military program sang nuclear submarine atanga spy satellite thlenga research nei thin te chuan US software tangkai tak MATLAB chu an mang the to lo tian puang bokani mainland China reports chen katin atalan dan chuan khatia Chinese universities ten kum taman lo man to US tools software poimo US Bureau of Industry and Security lamin an ben taka wang khan university campus lama lung olona thlen nualani hedi tak maya China in US software an man na sat chan chu tech sector lama USC apoitlin zok wang ani maya man ruwa software changtlung tak develop tur chuan kumtam tak sun hu nei ni tool ve shim shima research and industry lama thil tool professional software lama American companies siama anin nga thuk to wang ani Beijing University of Aeronautics and Astronautics an professor Ma Bo Feng chuan soin heng American company te hian Chinese market thang duang tak hi lok nan an mang du ve a tu point poisa chu kan du lom chu wangin an ni point poisa mo dan kong an dap ve ni mai ati sam et thunga software chu hardware ain ben a har de zok ati bokane